Blish buat ni pisia kipat ba kiba jupet ni ka vlog ka jong amo ngap yang subah bang ni pis ni ka channel ka jong ni ti mentas ni jisha ngamet ra ban sna vlog tong balong ba ngakwai ban upload regular content ma po YouTube ti mentas ni ngaong ban lech po amlaram ngali buat di pakna jong amo di director jong ka halamarway ti ni ilit dan kam lech shoot sa ti ngaru nga dipul lang ni lang le rabi assistant back mentah kuma tu ka jurai jalan dokter ngalau kuma assistant director orang tu te ki bombat page selit page tu ka jurai ka ba yak di marang ba ki jalan dokter ni ka kartang beat spa mah ka jurai te phila ban lit page ka tu tentasi la chati bat ba ki coba kali dai ba ka halamaroi lanu penmi dila actually la shoot ya ka halamaroi mentah te la sajan ru ngin shoot biang pinsa ngan peni ka vlog kam dei behind the scene ngan peni pi por ba ni song touch por shoot aim to sa peni pis ya ba khanang ba ngan om ngan pen kedang ne pen ai mong pen da trang de kiong sa kiong nom cha ngaru aklet tam belum ba ka jing trang ka jong pis ya ban pe ka halamaroi pat long kan kiu susu bat ka jing lo excited jong pi kan kiu susu ma namar ba menta ka pat thrill ka ban bas bang ani tu pi namar ba kibreo kila kham ad extra ki chakar kila kham change kham egum to te kan long ka ba bas te menta la poi ni pon ni hu actually la khina do man step manen ru la that ngawan saka snong jipa ma sti so yong te ngawan cha yeng jiki mika te poi miet chi yang renga ki step nomor boleh ban yo vlog steam apa pada content ni pis ya teman-teman lihat siang di Pakna Elves te syati tengah lihat kali Pakna Elves ayo vlog kambiang mo bat ba mtasi ka vlog kan long pair namar ba try ngan kita ki shots ki ba ngan bu hang ni le si ki vloggers po Meghalaya kim pat le mo ngam ong mo bangadai manga apa sedang tamlong ba le si yo pimpat syami ki we daka dengan yolat dengan sabu kita ada yolat dengan sebatai na ipi ka ega bang amot ban tumu ban bu so I'll see you guys dala poy bet halentina da kando ipakna Elves mo ba manta ngila poy ne po Supercare hospital mo ngala dan bedi pakna temata ngidang syong na ka kali jang pakna dala poy sa thi pat ngin set na gani ngin change kali ka balai pat ngin let mata kani set na joa yang ta kani ngin set ha joa na joa pat ngin sim na kali jang kiwei ngin let po amarap ngan speni ep ste ka Jakarta ka bala tip top like ngin let ban ring drone ka tei ka Jakarta belum ba yo vlog ti yo content ai dengan peni pisiar le si da pi lat por pin sayo ban ya let sta ka Jakarta te kumbang ong mane ka halamaroi tingila shoot te la Saturday ru ngin shoot biang ngan speni pi kan dia tok glimpse jong ka halamaroi la sini Sunday te matangnya ngidak sakut blok selong nomor ke selong jeng ngidak khapnya dal apa isi tisi kita maru keneng igum to ansa vlog biang tamba menta pate ngan su syong pecahnya vlog mau bersekeren-sekeren di sarum entah mah dan ketien ra dei muka to amunik bukham parya nomor khoi ru parya to bak ketien ta kakut teng so I'll see you guys apa bisa hati mah bye bye te menta ngila syong na kawai ka kalipat ka kali jing ba dal ngila change kane de kali ka balai kane ta kham kan tip top kali dal de speaker sedit la sudap kitar la syuk keton sedrong kali Matias ni dal semat banyak halo ni Pak Mon ai tu meri semat ni te Pak Mon di bahiang mon ya te menta ngini let na spo amlarem ngan peniri bisa po amlarem I'll see you guys there bye bye tang la akhir na kali dan ya senang padu kadai padu te kadai 10 km phe brong na po amlarem mo ka surok ta ka khamsni wi kendiat ka adesa kendong kalenti po nong bare kane te na phewan sa rong na amlarem kalenti sa nong bare saiwan sini senang padu te aku mek kita sia sedian kita giman shoot hi kumya la ya kumya ki nong trekking
Ngiar ngut pa terus na asam. Temetang ini kejat kata kajakai kiong ba. Abi kejat kumba arpo arpsan minit. Te ngan peni pimenta. Try 4 dan rabawan le vlog try sini. Temetang ini kejat suan sepeni bisa ada apa istimewa. Ni kadai kalenti banyak spo. Sana om pi kaksat yu ta. Kau akan nan dan kertang ramah. Ah, mat ba sani pin i. Kawa. Wa amdap. La ong kawa ong lang berkaam mah. Wa amdap. Te pin i ru ya ka living root bridge ke badan sini kita hanya melaram. Ndai tang sapok no riat badan mah bersepok malno. Sani ru kadan. Te mentang ini harus ni sapok. Kata siliang kada ke penurus lah. Te tapi pas di sarumpat kalau ada ka than mau kenrau deh. Te kia dan marjan gini sih ya. Te mentangan hiar sih lihat vlog ni tolong tu support yap. Te I'll see you guys support baik mah. Te siana dian gi kwa ban penir kum hiar pisia kila ya hat. Tangom tu pak ler kita sab ai balai bat de kita ki tripod penkela. Dieng mah ngaca free hand baik. Thắt vậy tangom tu bukit jengkit atat. Ti trash nong tam thắt ra mah. Ambilin karap. Sini sarum kirap sensar. Kirap tempau. Kuai tam dan rasa ni kethan je. Dem kena waru. So ini harus wah. Ngan spin i bet sapo bet. Tak pun i ke cakap bet tanat mah. Lah apa minit nilai kejat. Suhiar bet. Kitu bom lai kejat naiwan ramah. Ngan on pai pi. Tangba ke Jakarta it's worth it pat. Ka umru ko ba. Sngir bet pengen pi pi. Bagi tip top le. Wow. Ke Jakarta. Tangba kani ke Jakarta pi bakla pi putut ur dah hak mungkin najrong mut lah. Tata bye bye bet. Ani la suhiar bet kom ni. Kejat aku yuk. Mas upload. Nilek mentas po. Kanir shot hi. Te nilek mentas po living root bridge. Kajing is nyam ko om. Dinding apa? Not. Boleh not. Not baik singi dah. Oh. Om nabang tu om. Ko natural water baik. Wow. Guys. Ke Jakarta ke balak subas dengan tu ipi. It's worth the walk mah, lapang the trek. Aman peni ipi mentama. Betul sah. Umur ku berkuat ha. Ai kumna ibang caka. Oh, betul betul. Sorry. Ada yang kamla, ada what ni? Free tension. Ilai asno em. Iba tension yalang sama itu warna sini. Te enjoy sini kelak kita baro. Oh. Ayur dah. Te ini song tak sini. Pet kejat dengar ko yuk. Te ngelak tak coba pelat. Te ngan song tak coba ngan blok pa dia mah. Bukit ada cakap. Dia tidak kejat pelat. Jangan tu. Nice. Come on then. Kini kelong pat kini. Kim khen ye ri kihar aram hai kelong. Kat ba mut mi kan ane la location ma mut let sete ya. Ko living root bridge ngong ipi mana. Ngai ini mama hang ni. Apok klau wan sin klau. Di wa ti fiet di tanru ni ko klau pa. Kano kenta sare mama bandap kan eh. Si kentah. Si kenta. Mut ladap ka wei. Ada
Temut kini baru kit nak katu kan? Hah? Ya kini kitiar baru kit nak katu. Ah. Dia. Hide ni kemana ya kini? Em kêu khai lekor, khai tempel. Oh, kit jempau. Kok khai tempel. Oh, tenat. Ah. Syuk dah tiat ya kan ni apa iyo kan ni ka. Kok jung phi. Kan no try kin poi do. Kini tu long sispa gitu loh. Cispa. Bas. Wow. Hai. Pasang ni. Tip top. Kumpul semua. Hey, pergi kejat rekomsan. Coba. Mana kuai dok nah? Sini tu ama. Ini muka kuai dah. Kuai dok. Kuai penap nah. Kuai kenapa? Rosi. Ayo anak teli. Ayo santli, Mario maringuit dah lah. Ini jenis kahar lah. Rekis tema maru. Luan ni, Pak Ami. Ni yuan na boy. Oh, warna boy. Ah, Saboi je. Kata khak abun kita. kabun ni. Tang bangin kuai ma kuai ma pi sini. Mas nyok mas ngut. Ini dia mas nyak, mas nguit, mas naik. Dah setting nah. Dah setting. Oh, pergi ke dok. Kene mah dok. Kene kata keladaan san kilo Pak, sulung hek beliau. Dapat larit. Dapat pi je dalam kat ni kan. Dan kena teli. Anteli. Oh. Ini gede si kurium. Ini apa ni kami? Ndera. Ni raja ni sonam meniap langsung ni. So guys, dari piwan sini mah kata te mga keren serius mga keren mana. Pek bahay kalintiya ka jongpi pila ban ur pila ban ay namar ba kamday ka saka ka balong safe la ban mo bayad namar ba. Tuj namar ba empat episna bahay kalinti. Te lada pi ni video tengah kuat banwan sini po kerten nong tu padu. Yung padu yawan tang ba wa itresnong bahaba ay belai itresnong sini benyalam TV. Namar ba yuk pijak linti seklau atat ya taka buram taka akor bagi berat plastik bagi berat bitar si eru namar ba entah mo kani kamariang kadai bakut te kadai benek di bakut di kene te kata hi ya api kita siap bencendor ngani alej mesti nadu meneng ong cilet show share pila thaji try te ong bete si pun try ba komplain ya ta tang ba kalong no tak melian apa mata kin sendor nak kita dak natu ngilek ceki ngin sendor setiru ngin video ceki ngin pamja santi yang kini ini song ini cinema see you guys there by direct so guys nak kiu na tayo na room finally la apoy ni po ka living root bridge mah kacaka tak ba internet siya kacaka jingi udan ni compare pa kemudian seperti siya nak lihat ang kini ini minta mah Tay. Wow. Ini ini mbak dia tu. Langsung ship pelat. Ngaruh kan som hitarai. Tambah ngam tinggi dah. Maksudnya ditari, kita am tem yang ada tinggi ternyata. Ngam tinggi dah tarai. Nah, I don't know. Masa pet mah. Mungkin tiba dan lang tinggi guide tinggi deh. Mungkin ini tadi. Yang lipet nak ada living root bridge pertama. Sementara PI hajan yang kena ka living root bridge kepada ni pok padu mah. Apa kan amlaram ka umru ka bakut hang am tep kamera ka clear hi. Yang ini kiu sejerong mah. Dicek kata ka living root bridge. Dia nak ni ka bridge kan tarai baki cross nak ni ka tan am padu sani menet sedikit tan kini ki lum sisilang sekun ursla itu. Adi, kila I step hina ni teh. Baik, kebalik lah kajong, kebawan lah kajong. Itenat ha. Oish. Kecing tahu boleh mah. Scam ha. Station yang kalau untuk. Serum pila benda ia ke
Về cái này cái lên ti banyak skiway pergi Kanwar lah menong. Bila cross ya kini ke sini ke tan amlaram padu sini siliang pat bila ban expo ki tan. Ini menong. Am tip ngalak klet diong pun tan pen uslah. De kadai nani kan. Di station jong. Kalen ti ke jat ke bahanda. Mata dang ya gi brio dari beri. Tambah kiu ni step teh. Abang hingai. Tay pakna alvasur la muja kering video. Itanat pa guys kabanwan sini spot living root bridge taka aram mo kasurok. Nganong lupa fisya. Kamday kumbaya sti saksat sani taka aram kasurok kamday ka ba ninja. So up na panidan pinapo mo. So tanat siya kata kawan kai sini da. So tanat siya kata kawan kai sini mo. Marba ini kini ba kajing thao cho pamariang kajing thao jung belai di tenat pek share pula ni tadi ada program so hon sha ta kawan kan ta singi mentang ni bamja ni itu bakwa wan kai sini padu so ngang adon ki brew snong sini ki bang ala itu menta mo manlong dalal long ai fisya ban ong bakwa wan kai sini dengan sawan biang hi begitu perlok sini session Intasian tebuan dah kakam sama, nyon promote ya kini ka, yarap promote ya kini ka tourism jo kini ka senong. Kita balawan sa komen po comment section, bag kita bakwawan ru sa comment. Saya like, saya share ini ka video ru. Mentaan page hun sahane, yudi ngan sum, bam Joshua, man speak ini for bam rumah. I'll see you guys after that. Bye bye. So peni biang tu station door page. Tripod of the day. Tripod of the day ni. Yes. Hey. Dia tripod ni single pot ni. Single pot. Single pot. Kan dia mentoy kan ni. Dang la ka kumlek bukan ni. Yes, step top. Kena. Oi. Sadang hang. Di pek ketu ke bam, seklau pek kini bam maslah. Tip top. Ini sedang bam nak mentah, dek bam gini letnya masa pengkut nak hi ke vlog bam tas ni, yang ini bam Joshua pertama. Layok dok. Kayak sao. Ada yang pi lah mah. Ini mama menengi kenduk dan tanko, mental ayok dok biang sakawai. Ciam. Kani kakak bitan meneng i mentah kalau dap. Dap lagi senat. Ti pek ba. Nilai dap nanti. Nilai kiu nak seneng mentah mah. Kacing kiu teh kan long kebah. Sat selau hi. Ti ngan pengkut hi ke video hang ni. Bat ba kita berkuak ban wan sepadu. Saiwan tambah ada piwan ya keren bagi try senong ban khot guide iki yo pieja si seklau sini plus sakawai kalenti ru ke ba ma yo pi or yo pi ai bat kawai ru lek kuat non sini mah kata hi bat sakawai ngan perkemau biang ngamju dah promote than ra tambah ngacek shua sebon promote te katul ke ba ngau pang nursing itu ki bakwa join nursing mah ki pas kelas 12 Arts but Science. Kila banjoin po Farhan Institute of Nursing. Ti itu buku banjoin ngan bu ni nombor ni po sa kola ne text ni nombor mah. Hang tai video ya ka loan assistant ru. Kin penlek loan ni pil da pimla ban pim kot bor ban siu ya ka iu mah ya pisah. Baru sakawai. Taj kin ka payment ka jong piru kan dai installment gi baret kata hi bat bakin ai kami pi dal adap kum juru ka te college ka done ka bam north east ki no hikai north east ya ka warden north east te kata hi ba rame pi dengan pekot no ini video nge ublay udang dekat pi sia baro kum ju yang ngiru te
sa ngai pistonat ikan ka vlog sa like share but subscribe no kita bumpat subscribe kibalah subscribe ku boleh sibun tang tahi bye bye, I'll see you on the next vlog.